Negativnost je preplavirajuća. Vesti o sukobima i katastrofama su stalne. Društvene mreže pojačavaju strah i očaj. Mnogi veruju da svet ide nizbrda. Senzacionalizam pokreće ciklus vesti. Dramatični naslovi oslikavaju sumornu sliku. To iskrivljuje našu percepciju stvarnosti. To nas ostavlja bespomoćnim, ali takav pogled je nepotpun. Izazovi postoje, ali postoji i napredak. Globalno siromaštvo se prepolovilo od 2000. godine. Stopa smrtnosti dece opala je za 60% od 1990. Veštačka inteligencija i tehnologija stvaraju pravedniji i sigurniji svet. Ovaj video AI Deda ističe razloge za optimizam kada je reč o budućnosti. Da bismo razumeli zašto su percepcije sveta često negativne, moramo da proučimo prirodu vesti. Vesti koje svakodnevno konzumiramo oblikuju naše razumevanje sveta, često prikazujući mnogo negativniju sliku nego što je stvarnost. To je zbog načina na koji se vesti biraju i predstavljaju. Vesti se fokusiraju na neobično, neočekivano, dramatično. Napreduje na događajima koji odstupaju od norme jer te priče privlače našu pažnju. Što je priča senzacionalnija, veća je verovatnoća da će biti objavljena. Bezbednost letenja aviona nije vest. Pad aviona jest. Bezbednost letanja se dešavaju hiljadama puta dnevno, ali su padovi retki i iz toga vredni pažnje. Ova sklonost ka negativnosti je pojačana komercijalnom realnošću medijskog pejzaža. Novinske organizacije moraju da privuku gledaoce i čitaoce. U doba preopterećenosti informacijama novinski mediji se takmiče za našu pažnju, često pribegavajući senzacionalizmu. Naslovi o katastrofama i očaju više privlače našu pažnju u pogledu prihoda od oglašavanja nego pozitivni trendovi. Ovo stvara povratnu spregu gde se negativnim vestima daje prioritet jer su profitabilnije. To ne znači da nas mediji namerno obmanjuju. Novinari su posvećeni otkrivanju istine. Međutim, struktura novinske industrije često iskrivljuje vrstu priča koje dobiju najviše pažnje. Novinari igraju ključnu ulogu u pozivanju moćnika na odgovornost i razotkrivanju nepravde. Njihov rad je od suštinskog značaja za funkcionisanje demokratije. Ipak, važno je biti svestan urođenih pristrasnosti u vestima koje konzumiramo. Prepoznavanje tih pristrasnosti nam omogućava da bolje razumemo kontekst priča koje slušamo i čitamo. Vesti nisu odraz svakodnevne realnosti. Većina ljudi svakodnevno živi u rutini i normalnosti, a ne u dramatičnim događajima koji dominiraju vestima. Razumevanjem načina na koji funkcioniše ciklus vesti, možemo kritičnije da konzumiramo informacije i razvijemo uravnoteženi pogled na svet. To znači da ne prihvatamo svaku naslovnu vest zdravo za gotovo i da tražimo dodatne izvore informacija. Aktivno tražite različite perspektive, preispitujte senzacionalističke tvrdnje i ostanite svesni pozitivnih dešavanja. Na primjer, globalno siromaštvo se prepolovilo od 2000. godine, a stopa smrtnosti dece opala za 60% od 1990. Veštačka inteligencija i tehnološki napredak stvaraju pravedniji i bezbedniji svet, od unapređenja zdravstvene zaštite do poboljšanja obrazovanja. Na taj način možemo razviti nijansiranije i tačnije razumevanje sveta oko nas. Iako vesti često ističu krize i katastrofe, podaci govore o napretku i poboljšanju mnogim aspektima života. Tokom proteklog veka svedoci smo izuzetnog napretka u zdravstvu, obrazovanju i tehnologiji. Očekivani životni vek se udvostručio, smrtnost dece opala za više od 90%, a ekstremno siromaštvo je drastično smanjeno. Godine 1900 globalni očekivani životni vek bio je samo 31 godina. Danas je to preko 73 godine zahvaljujući medicinskim dostignućima i boljim životnim uslovima. To su dodatne 4 decenije života za svakoga, ispunjene uspomenama i doprinosima. Smrtnost dece je opala za više od 90% od 1900 godine, zahvaljujući vakcinama i boljoj zdravstvenoj zaštiti. Milioni dece sada preživljavaju do svog 5. rođendana, odrastajući i doprineseći društvu. Ova poboljšanja proširila su se i na obrazovanje, ekonomske mogućnosti i kvalitet života. Globalna stopa pismenosti porasla je na preko 86%, što je značajan skok u odnosu na početak 20. veka. Pismenost otvara vrata znanju i prilikama, omogućavajući donošenje informisanih odluka i punu participaciju u društvu. Pristup obrazovanju, posebno za devojčice, dramatično se proširio, osnažujući milione ljudi. Obrazovane žene doprinose zdravijim porodicama, jačim ekonomijama i otpornijim zajednicama. Ekstremno siromaštvo je palo sa preko 80% u 1900 na manje od 10% danas.
Ekonomski rast i socijalni programi su izvukli milione iz siromaštva. Podaci otkrivaju putanju napretka koju često zasjenjuju svakodnevne vesti. Ova poboljšanja su dokaz ljudske domišljatosti i saradnji. AI i tehnološke promjene stvaraju pravedniji i bezbedniji slijed. Iako izazovi i dalje postoje, priznavanje ovih dostignuća inspiriše nas da se s optimizmom suočimo sa budućim izazovima. Tehnologija je bila ključni pokretač ljudskog napretka. Od ranih alata do današnjih naprednih uređaja, ona je oblikovala našu evoluciju. Antibiotici i internet su najbolji primjeri. Antibiotici su spasili milione života, dok internet povezuje više od 4,5 milijarde ljudi širom sveta. Medicinski napredak, kao što su vakcine i snimanje, iskorenio je bolesti i povećao očekivani životni vek za više od 20 godina u posljednjem veku. Novi tretmani za rak i HIV/AIDS ulivaju nadu milionima ljudi. Ovo su rezultati globalne saradnje u nauci i tehnologiji. Tehnologija je revolucionisala komunikaciju i učenje. Pametni telefoni i laptopovi omogućavaju globalnu povezanost i pristup obrazovanju. Internet podstiče globalnu saradnju i demokratizuje znanje, rušeći geografske barijere. Mobilni telefoni osnažuju pojedince u zemljama u razvoju, pružajući pristup bankarstvu, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. Troškovi tehnologije obnovljive energije kao što su solarna i energija vetra naglo opadaju i za nekoliko godina će nuditi gotovo besplatnu čistu energiju. Precizna poljoprivreda povećava prinose useva, smanjuje upotrebu đubriva i smanjuje uticaj na životnu sredinu. Korištenje senzora za praćenje zemljišta i biljaka omogućava donošenje boljih odluka. Iako tehnologija nosi rizike, njen potencijal za dobro je neosporan. Veštačka inteligencija i tehnološke promjene počinju da stvaraju pravedniji i sigurniji svet. Website Global AI Solutions pruža besplatne savjete i resurse za one koji će verovatno biti najviše pogođeni revolucijom veštačke inteligencije i tehnologije koja je sada u toku. Ovo uključuje besplatne knjige za svaku grupu, koje se mogu preuzeti na više jezika. Video serija At A Granddad 909 na YouTube-u je također odličan alat za vizualno učenje. Ove video snimke vodi ljubazni stručnjak, a oni analiziraju koncepte veštačke inteligencije i njihov uticaj. Molimo vas da lajkujete i pretplatite se za još sadržaje. Wow. Sada si video da će se svet promeniti. Dođite kod mene u AI Granddad i vidjet ćete detaljnije šta će se desiti. Ćao!